ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Дӯстони азиз, бародарон ва хоҳарони гиромӣ, мо ҳамроҳи Акай Расулҷон ва Акай Бубуҷон ҳастем. дар навори пешина дар мавзӯи Акай Расулҷон ки фарзандошон дар метро бо полис камтар ҷанҷол шудагӣ буданд ва дар СИЗО ҳастанд, айни ҳол 2 ҳафта дар карантин ва пас аз ин сар мешавад протсесси судшон. дӯстони азиз, дар навори пешина мо эълон кардаги будем ки агар хоҳишҳои шумо бошад, агар шумо хоҳед ки дастгирӣ кунед Акаро барои гирифтани адвокат, барои ҷарима супоридан, барои баъзе даводаво расходора кардан, агар шумо хоҳиши кӯмак кардан дошта бошед, мо тӯи ҳамин рӯзҳо ҳамаи расходҳоро ҳисоб карда тақрибан дар навори оянда ба шумо пешниҳод мекунем ки чанд маблағ сум ҷамъ кардан дар кор, то ин ки мо ҳамин Акара кӯмак кунем ҳар ду фарзандоша аз ҳамин вазъияти нохуб бароранд. мо ҳамроҳи адвокат будем дар ин ҷо. ҳол адвокат хеста рафтанд. Адвокат Акай Бубуҷон, Акай Расулҷон ҳисоб карда баромадем маблағҳое ки мо ба адвокатҳо медиҳем. 3 адвокат кор карда истодааст ва расходҳое ки мешавад, ҷаримаҳое ки мешавад, адвокат ҳисоб карда баромаданд тақрибан 900 чанд ҳазор мешавад. Мо ба хулоса омадем ки 1 миллион гуфта маҳкам кунем ва ҳамин маблағро дар картаи Акай Расулҷон ҷамъоварӣ кунем. Агар ҳар нафаре ки аз шумо мехоҳад ки Акаро дар ҳамин рӯзҳои сахтӣ кӯмак кунад, картае ки дар болои экран мебинед дар ин ҷо дар назди мо ҳам ҳаст. мо Акай Расулҷонро гуфтем ки рафта аз банк картаи нав бигирад. Ин карта то ҳоло 1 рубл ҳам гузаштагӣ нест, дар ин карта нав аст. ҳамин ки 1 миллион рубле ҷамъ шуд, мо картаро заблокировать мекунем, зиёдтии сум нагузарад ва маблағҳоро ҳамаашро гирифта дар ҷойҳои лозимиаш мо ҳамроҳӣ дар таҳти назорати бачаҳо расход мекунем. дигар биёед хубтараш аз Акай Расулҷон мешунавем ки боз худаш чӣ мегӯянд. Акай Расулҷон ҳозир дар чӣ ҳолат қарор дорад? Бачаҳо чӣ адвокатҳо хати ҳар рӯз вол хӯрдаистен, чӣ кор кардастан? Бачаҳо рафтем дидем, бачаҳо чӣ ҷалоб карданд? Ягон бор вохӯрӣ гузашт, чӣ гап шид? ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. дӯстони азиз, тӯли мана 2 ҳафта мешавад акун фарзандои ман дар мавзхона аз 17 числа бегоҳӣ. бовар кунед ҳозир маро нишон додагӣ нестанд фарзандома. Шумо надиден? 1 ҳафта дар изолятсия буданд бачаҳо. маро ҳозир бо дар карантин дар СОЗО ҳастанд. бисёр адвокатҳо нағз кор карда истоданд, ҳар рӯз рафта хабар гирифта омада истоданд. ва бачаи дуюм мо бисёр камтар бисёр ҷабри зиёд дидагӣ, лати кӯб кардагишон бисёр дар ҳамин вақте ки бачаро ҳамин квартирашон меқапанд, ҳамунҷа фарзанди мо Марҷона бисёр задагӣ ай. ҳамин адвокатҳо ҳозир даводав кардан дорад, пагоҳ ё рӯз дигар духтур мехобонанд, муоҷил мекунанд, ҳамун ҷое ки захмӣ шудагиша чӣ мекунанд, табобат мекунанд. хай ҳамватанони азизи ман хоҳиш ҳамине ки дастгирӣ кунед, фарзандои мо биёд бачаҳои ёшанд. хай ин бисёриш ай нофаҳмӣ шудагӣ мисол ҳаминро дастгирӣ кунед. як мисол гап ман иҷада ҳабилоҷон як вазъияти вазбин ба қарор дорам ки намедонам дар иҷа истоданама ки фарзандома нигаҳ кунам. уҷа оилам ин гапҳои суханҳоро шинавида вай дар беморхона хобад. намедонам ки вай тарк бурам дар пеши оилам бошам. дар мобайни раҳ мондагим. ҳамин корҳоро тезтар ҳал кунем. модари бачаҳо дар балниса хобад, ё ки модари бачаҳоро ҳаминҷа овардам чӣ кунам, леченияшонро кунам, ё ки ман рафтанам дар кора, барое ки фарзанд ай ҳам қаш гап мезанам, насиҳатшам мекунам, намешавад ҳамин чанд рӯз боз давлени баланд кати дар балнисада тавбат кардистанд духтуро ки мара биё мегӯяд, ман рафта наметавонам ин ҳолате ки фарзандома иҷо партофта рафтанд. хай ҳамилоҷон мехоҳам ки ҳамин миллати тоҷики мо миллати баномуси халқи тоҷик дастгирӣ кардану ҳамин фарзандои моро ҳамин маҳбас озод кунанд. раҳмат гузаштагоншона бисёр комментарҳоро мехонам. бисёр одамҳо мара дилтасолӣ метавонад, акаҷон ин дар сари мард мешавад.
خودت دست بگیری کار خداه همش به امر خداه. خیلی منم همین دم اومدم که در امر خدا راضی هستم. اول از الله بزرگ خواهش میکنم که فرزندان ما مشکلاش آسان کنه. بعد به دستگیری برادرها ایشالا من باوری دارم که خلق ما دستگیری میکنن هم فرزندان ما میبرن. انشاءالله. سلام علیکم دوستان عزیز. خداوند نگهبان هر یک قدم شما باشه که اول پروردگار و شما هستی که چقدر ما مردم نیازمند و کمبخت کمک میکنیم. الحمدلله رحمت به همه. دوستان از ویدیو پیشتر خیلی که حبیب الله برادر گفتن ما خط شما ویدیو کردیم صحبت کردیم گفت یکم چقدر کامنتاری خوب که برادر رو مقصد دستگیریش میکنیم. حتی مقصد از این کارگرای بالا مقام که چون حتی نوشتن که ما در دستگیری تیاریم. الحمدلله رحمت به همه. من میگم ان شاء الله ما باور داریم که یکم وضعیت بیزی و اویلش در بالنسد فرزندش در سیزو خیلی خدا اکی سنجش پروردگار اینه که ما مسلمانیم خصوصا با تاجیکیم باید امروز در بری برادر باشیم. سو میدونم کمک وزمینه وضعیت دینی رو هم کمک نوتینجه نه که پروردگار میگه که هر یک صدقه تو به خاطر خدا میکنی بدون که من همه چند مقصد 100 کرته 10 کرته من برمیگردم. با اون خاطر امروز برادر خدا نشون داده که در این مشکل پگا ممکن در سر من بیاد در سر که بیاد یک کس دیگه. و اون خاطر التماس خواهش میکنیم مثل هر وقتا بیا ناموس مسلمانی و تاجیکی بیدار میکنیم سرجم شده این کارته که میمونیم در روی اکران رقم‌ها کم میمونیم. التماس کردم که مو گذروندنی بیکار کم ایتاخت پرابلم داره. زنگ نزنی سر شویرون نکنی التماس 1 روبل 10 روبل کسی میتونیم مثل که هبلوز پیشته باید میگفت همین ویدیوها را بگیری از کانال اکام سکچات میکنه کانال من سکچات میکنه بگیری در کانالات و برادر و بلاگرو کدن هستی التماس پان کنی کدمت که نمیمونه در سایت تو صاف شست کنی التماس پادلیت کنی کامو یک لایک کامنتاری هیچ چیز کم نمیشه اما یا دستگیری میشه. همین شاید همین ویدیو با یک بیزنسمن تجارتکار میرسه که مقصد دور اساسا میگیرم میپرتم میگه تمام زبور محکم کنی. و اون خاطر خواهش میکنم از هر کدوم مثل هر وقتا که خواهش ما برای مقصد که همین نیازمنده که میشوند این برادرم نیازمند نبود که امروز با سرش اومد. با اون خاطر التماس خواهش بگیری همین مسئله ببینی مقصد که در اون کاری برادر بود که خدا رحمت کنه داشتگان همه که در بر ما هست ان شاء الله دستگیری میکنه که بلا اگه گوسفند شوشی ما بچه‌ها دا گفتم بود کارتا با خانم رقمش برای که بعضی بو بچه‌ها شوسترک هم هستن. رقمای کارتا 42 79 38 06 96 86 24 59 رسول جان امرویا رسول جان اشوج میگم. رسول جان کسی سوم گذرونه اهمیت به کارتا را شاید همین ویدیو در دیگه رو پانشان کارتا ازمینیت شوه. بله رسول بعد دوستای عزیز خیلی ویدیوهای ما رو بعدش بعضی بلاگرها در شبکه‌های خودشون میمونن یگون مجال گویی نکردیم. همیشه همتون خواهش میکنم قیناس گرفته همه در شبکه‌های خودتون مونین ابناچی شما میره ببینن همین چیز زیادتر از پرستر نشوه. امروز روزی ناموسای راست ویدیوی پیشینمون در یک شبکه دیگه قریب 300,000 پراسموتر گرفت. شبکه ما در 400,000 پراسموتر گرفت. شبکه شما در گرفت نمیدونم چند خیلی دیگه 25 کامنتاریو در همش میگن که کارترمونین ما یاردا میکنیم کنی یک بار دیگه هم بیا پاهن کنیم با گوشی هم و یا بچه‌ها رسا و کار کمک کنن که تونیم امی ادوکاتو را سری وقت شما تامین کنیم که بدیلی پر بدیلی گرم رفته قفای کار شوند و سود چانس میگه جریمه میکنه جریمه های اون صورت سپوریم و بچه‌ها را جواب تیان. همین خیلی نیت داریم. همین خیلی دغدغه داریم. البته که با روزی الله میشد هر یکی کارو و با شما سبب میشین دوستای عزیز. خب دیگه چی بگیم خدا رحمت کنه داشتن همه تا التماس خواهش میکنه پاک کنید. ما یک سخن دارم که در مردم تاجیک در نمازات از شما التماس در حق فرزندان ما دعا کنید. بسیار کامنت‌ها رو میخونم بسیار مردم در حق فرزندان ما دعای نیک کرده. ان شاء الله دعای بسیار را خداوند قبول میکند. همتون و امان خدا در رحمت خداوند باشید همتون دوستان عزیز. خوب دوستان عزیز خداوند نگهبانتون.